Chibai le vek ule tuntruma hian F-35 fighter siam2 Lockheed Martin official le Pentagon lamin F-35 chungchang soipui tura India lo zin antum hun an son thu le India tana F-35 le Su-57 athat zok na le athat lo na turte mithiam te na an soi khai khin na kan soi don ani video masalama khan khowele indo thlona thaber pol F-35 phral chungchanga US chuan June thachunga formal taka India doran tum thu kan soi to a June thachung khan US chuan India ador man talawa July thla hian India dor tura lo kalan tum le a antum dan chuan F-35 fighter siam2 Lockheed Martin official baka Pentagon le US Department of Defense IO te hi July thla a India dor tura lo kal tum an ni a ma se India lo kalan tum hi tiam chin om lovin an son thuta an son chan tak hi riat ni lo ma se Russia in hong taka Su-57 India azor mek kowang ani rin ani berani India Defense Secretary Rajesh Kumar Singh chuan India in ama siam ngai 5th generation fighter anei thei ma atan India thian tharam matangin 5th generation fighter leiturangai tu na sen mek ani thu lo soi to a athu soi tuk loka Lockheed Martin official le Pentagon lamin India lo kalan tum hun an son thut hian inzom na aneyem ti riat ni lo ma se a inzomero churin om khopani Defense Secretary hian engram nge an dor don ti asoi lawa ral thum lama chuan Russia nen hian an inzom thathina tun hnai te US nen hian anin muthiam thar le boka khoi ram zok po hi dor ni sela India hian 5th generation fighter le tum tiro hi chu achianga angai thei ome media trend khatin an zia dan chuan India hian F-35 hi chu hoisan atuma Su-57 mi pahni chuan theina le tum ni omin azi anziaka Su-57 hi engine pahni nei mi pakhat chuan theina ani a India in mi pahni chuan theina adu sia wangin Russia chuan India du dan anga ti danglam theta tum ni soi omboka India in mi pahni chuan theinan du chan hi akong lelam taka ngai tu chuan anui zathlak ang reng khop maya chu rem chang dang om le content danga kan soi kai zeu don nia India in F-35 lei atum lo chan an soi dan chuan US hian India chu Russia Air Defense System S-400 nu chona US Air Defense System THAAD that anti mai chu alei chuan F-35 himan klom deuh zo ka leitir po US hian an hial lawa India ro chuan Russia siam S-400 hi adu zo ka wangin F-35 hi anu chon don ti media then khat chuan an zia kani ole tuna chuan F-35 le Su-57 hi India tan athat zok na le athat lo zok na om ve a chu tianga mithiam then khat tena an khai khin na chu han soi chong ta ilangin Su-57 India tan athat zok na chan turte pakhat na chuan aman atlom defense budget nei tam tok lo India tan chuan Su-57 lei mai hi atha zok mai thei Su-57 hi dollar makta do isom thum panga atanga som liman vel ani a F-35 e India na letum ti mai la US ina zor mek howero chu pakhat po dollar makta do isom riat atanga za in karvel ani a chumi omzia chu F-35 pakhat man hian Su-57 pahni alei thei don ti nani kan soi tu angin India hian aircraft squadron somvel amamo bela Su-57 hi leita se chuan sum sen zat in ang rawa F-35 ai chuan alei tam thei zok fe don ti nani pahni na chuan Russia in India azor dan hi ain phalzau ema engkim rilvek ain huamani bera chu mai chu nilawa India rama Hindustan Aeronautical Limited HAL tenena siam dun thlengena in phala fighter in leitir dana chuan hetiang tluka in hongzau hi khowela hian aum theilo hialang anti ani pathumna chuan India in Russia siam fighter anei sa ho abik takin Su-30 MKI hi India pilot tena anlo chul nel to sa ni awangin Su-57 khal zirchung changa le Su-57 in ral thuam ken thei tura India tan hian
a ol sambi kang anti bokani palina chuan Su-57 hi F-35 aina thlok chak zoka Su-57 hi relate ni a thlok thei tin then khatin an zeka then khathian 1.8 anti a engponi sela F-35 ero hi chu relate khat le achan ve velina thlok theia a chak zok hrim hrim ti na ni chu Su-57 hi hei baka hian a tui thun bel lawa ral bei hlat thei zonga Su-57 hi a thlok hla thei zok boka dog fighting atan le a kentel thiam thil neu tun lai nai te mai ang advance a stel te tel lawa a ro to pa in be nan chuan Su-57 hi a thlan om zok bok mi thiam te chuan an te ni pangana fighter man dan tur chung changa Russia hi chuan India hi zalen na pezawa khuak khir ovak atum lo ni na lang khang kha India ta na Su-57 a that zok na tur ani a Su-57 India ta na a that tok lo na tur ve thung an soi ve ta ila pakhan na chuan radar in a man theilo stealth ani na Su-57 hi F-35 angin a advanced tok lowa hei wang hian China Air Defense System HQ-9 ang chi laka po a him lo dewang panina chuan kan soi tu angin Su-57 hi an siam chuak chak lo lutuka kumsang hi soma tangkhan somli zet zot chau an la siam theya Russia in an mamo zat po an la siam chuak lei thei ri lowa F-35 chu indona arin tlak ti fin fi ani to line Su-57 ero chu eng ang takarin tlak nge ani ti hi fin fi na tak tak alo omlo pathumna chuan Russia le Ukraine indona wang hian khothlang ram le Europe ram tam takin Russia an komser meka hei hian Russia defense industry ang honga wangin spare part chungchanga le upgrade atul huna Russia hi ache zung theilo wanga arin tlak tok lowang ti hlo om ve bok palina chuan Su-57 hi 5th generation fighter a chuan leidu an tamlo ni na langa Russia hian ram sang azor chungin engram ma in an la leilo ni na langa Algeria in le tu mek nin thu thanga oma thu thanga chuan kumin hian Algeria hi pek thei an be seya ram sang te hian an ot vak loem ni ang ati thei pangana Su-57 hi India in le ni chuan India in 5th generation fighter a boy pui mek le kumsang hi som thum panga ASEAN zo atum advanced medium combat aircraft amka hi hlamchia ani palang ti hlo om ani khang kha Su-57 India ta na athat zok na tur le athat lo na tur te ani a F-35 lam han soi ve thung taila India ta na athat zok na tur soi ma sa ila pakhat na chuan stealth ani na zona achung nunga radar tan man fu hara 360 degree view anei wangin uluk taka ven boruak kara po thlo lu le thlo chua aul samang panina chuan F-35 chuan ral be lama record anei thazoka kumsang hi som pariat khan Israel chuan hlotling takin lo mang to a thatak takem ti hriat chian lo le siam chua mek Su-57 ai chuan arin tlak zoka sang chuang siam chua to ani baka ramtam takin an mang mek ani F-35 pilot helmet hi thlona po mutlang thei khopa changkang ani ti hial khopan soi thin ani a melma ten an mu ma a lo mu khal thei wangin indona tangkai zuala midang be na fighter attacking fighter ani angin inven na thaber chu be ani ti thu ti dik tu tan hian a thale zual don ani palina chuan Pakistan in China atanga Z-20 le Z-35A le tumte dolet nan chuan F-35 tluk khi om lawa mithiam te chuan an ngaya chu India ta na athat na tur pakhat chu ni bokani India ta na F-35 athat tok lo na tur han soi vele thung taila pakhat na chuan amana tawlu tuka enkol zui na mana sang bok squadron khat fighter som pariat chau leitur po in anulama en kolzui na telmi alwin dollar billion khat chuang se na ngai dona F-35 hi darkar khat vel athlo hian India poisa a cheng noi som thum pasari vel zel thlona pakhata po se na ngaya chutiang khopa en kol hau tak chuni panina F-35 hi engine pakhat nei ani awangin India ram tlangkar cheng chetak taka chevel tur chuan a risk ki dewang a mithiam ta chuan an ti a
hi ba ka hian Indian Air Force te hian engine pani nei hi an ngai na hrim hrima an du zok boka India fighter nei ho te po hi engine pani nei an ni deuh zela heng Rafale te Su-30 MKI te MiG-29 te po hi engine pani nei an ni hloma tin India na asiam mek amka po hi engine pani nei turani a Su-57 po hi engine pani nei ani bokani pathumna chuan F-35 hi India in leima se US in engemaw chen ala thunun dona wangle technology transfer atlem dona wangin enkol le mamo huna man dona harsatna aum theyang ti himi thiam terin dana ni palina Indian fighter in nanglo tak tak anei sha Rafale te Tejas tele Su-30 MKI zinga F-35 nei bel chu harsatna siam tu mai ani thei ain kol dan zir thar le anga yang antibok pangana US General thuam chungchanga ramdang nen indorna anei hian Russia Air Defense System S-400 leilo turin adu deuh zela US hian hun tiam chungin ape man lo deuh zia boka Tejas engine po India ape harlu tuka hetiang deuh hian F-35 po hi India hian leidon ta se hun tiam chungin ape man nge yang ti hi soingam ahar sa le bok ani khang te kha mi thiam tena India tana Su-57 le F-35 athat zok na tur le athat tok lo na tur khai khin nan han siam te ni a engpon ni sila heng fighter pahnia hian India hian engram nge ador don ti hriat ni ri lo ma sila enge ma zok zok chu alei ngei don ni chuan alanga alom om khopani 5th generation fighter le chungchanga hian Pakistan po an beisei angin anom bik lowa China chuan an fighter tha Z-35 chu Pakistan hena aman chan ve lei tir an tum thu le kumin August thla chuan then khat chu pek man an tum thu te po kan soi to a China hian tun thut thuta chuan apele thei don lo ni na langa kumsang ni somni pasaria pek thei anin beisei thu anan soi thar le a hetianga Z-35 hi an pe mai thei don lo ani a India in Su-57 le tum ani bok chuan Pakistan hian Z-20 le an deal don ti Pakistan fighter pilot thin Air Commodore retired Khalid Chisti chuan a soya mase China hian Z-20 hi an hral phalangim ti hi soinga mahara US in F-22 Raptor hral an phal lo ang tho hian China po hian Z-20 hi ramdang hral an phal lo chu ani a Pakistan hi du sakin Z-20 hi China hian leitir don ta se ngai tu tel ngai om dona chu chu hei hiani Pakistan hi ral thuam lama chuan US nen in nai tak an ni a F-16 po anin mantir mek renga hetiang kara hian China hian Z-20 hi Pakistan hena hral se a technology hi US in a hepalang ti hlo thon wangot po in China hian Z-20M hi chu Pakistan hena hral phal hi an ring chia lo dewa tin Z-20 hi amana towa F-35 tenen hian amana in kluk khat vela a to zok ma mai thei chu tiang khopaman to ni awang chuan Pakistan hian a lei thei an ring chia lo bokani khatichin khanile phot selangai thatu te lodam zel ulalal pan mal som le thok che uro se